Maronko Nyambo, Maronko Jean, Maronko Kagigi. Serugarukira Nabitanga, Serugarukira Nyantebuka. Runagana Manase, Runagana Katerine, Runagana Mukobwa, Gasungunu Antonia, Gasungunu David. Inyasi Ngakazi Tembas, Inyasi Manuel, Karahanyakiza, Karahanya Nezia. Hariho n'abandi will be sorrow and grief, for they lose our loved ones who were killed because of our nation. Night, we will never forget you. We will never forget them parents they were missing, their own children. We never forget them children cried out the help. They had no one to help them. Then the enemies come. Turashimira cyane abasoje gahunda y'amateraniro y'ikanisa babikoze neza. Imana ibaho umugisha cyane. Uhereye ku wayoboye na ubabwirije n'abaririmbye bubahirije umwanya bakoze nk'abazungu. Ubwo rero birasaba ko abari inyuma twese nari kugisorezaho ngitangiriyeho, abari inyuma turarebera kuri aba basoje kugira ngo twubahirize gahunda. Bityo nanone duteranijwe hano n'impamvu zo kwibuka bene wacu bapfuye bishwe, badapfuye mu buryo butunguranye, bapfuye urupfu bavuze uvuye kubwiriza rw'agashinyaguro, rw'indengakamere, rw'ubunyamaswa. Iyi ni inshuro ya 21 kino gikorwa gikorwa kuva aho aya mahano yabereye 2004 tariki 13 kwezi k'umunani. Ubwo rero abantu bose bari aha n'ukumva ikiduteranije n'ukunamira inzirakarengane bene wacu bishwe bahorwa uko Imana yaturemye. Bityo nanone turatanga mpore abantu bose bicaye aha, bwoko bwacu abari hano n'abari hirya no hino abashobora kugerwaho n'irijwi. Dutanze mpore ku bwoko bwacu, twese twihangane. Hanyuma nanone turakomeza twakira abantu, turakira mituwarite yacu, abantu bose bicaye hano, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, bana batoya n'abasaza, abateraniye aha. Buri muntu wese mu kibanza yicayemo yumve kuko hawe ikaze muri uyu muhango. Nanone dufite ubuyobozi buturangaje imbere aribwo bwateguye kino gikorwa. Turabashimira cyane abayoboye mituwarite kuko hariho imyaka bino bitakozwe. Ubwo rero mwe kuba mwarabiteguye turabashimiye kandi turabakiriye muri ico kibanza murimo. Twakiriye nanone abacika cumu barokotse ubwicanyi bwabaye. Imana iramira ubugingo bwabo nubwo abandi bahaguye, ariko bo basimbutse urupfu rw'uwo munsi. Barimo missionnaire Jonathan, turakwiyegereje kandi tunabaha pole. Barimo muvandimwe Kigabo Charles, turabiyegereje kandi tunabahaye pole muri ico kibanza mwicayemo. Sinzi nimba hariho abantu bizindi mituwarite baba baraha, nimba hari umuntu wari tumuhaye ikaze mu kibanza yicayemo yumve ko
tumwakiriye kandi tunishimira kuko yaje kwifatikanya natwe muri ibi bihe by'akababaro. Nanone turakira komite directeur, twabonye chef de kayahageze, sinzi niba hari abandi bakorana. Abari hano mwese tubahaye ikaze, murakaze. Turi kumwe nanone n'ubutegetsi, sinzi nimba hari la polisi bashobora kuba baraha, nimba hari abahari aho bicaye, tubahaye ikaze. Turi kumwe na nyakubahwa mustanteri, namwe turabakiriye kandi tunashima cyane ko mwitabye mukaza kugira ngo mwifatikanye natwe. Turi abantu banyu muyoboye muri ibi bihe turimo byo kwibuka bacu, tubabonye muje mu by'ukuri mwagize neza cyane, turabakiriye. Sinzi ko hari umuntu uri muno wumva ko adakubiye muri aba bantu mvuze, ariko kandi niba hari uhari nawe tumuhaye ikaze, uri muno yumve wese ko twamwiyegereje. Hanyuma rero tugiye gutanga amagambo kubaza kuvuga. Turi mu bihe by'akababaro bidukomerekeje mu mitima, ariko kandi ibyo tuvuga byose tubivugana ikinyabufura. Nta jambo tuvuga rikomeretsa, ntawe dushaka gukomeretsa, nta jambo ribi twemerewe gukoresha, kuko nubwo twakorewe ibibi natwe ndi tugomba kugira ibindi bibi natwe tugerekaho. Bantu bose baraha turasabwa kuvugana ikinyabufura, baza gufata amagambo kandi no kubahiriza umwanya. Iyo abantu bibuka rero, turi hano kugira ngo twibuke bene wacu, ntiduhaye twibuka kugira ngo twihorere, kandi ntitwibuka kugira ngo dukomeretse ibikomere dufite tubitoneke, ahubwo twibuka kugira ngo duheshe agaciro amaraso y'abacu yamenetse. Icya kabiri ni ukugira ngo twirememo icyizere, twumve ko ubuzima bwacu budahagaze, turacakomeje kubaho, tuzobyara, tugira abana n'abuzukuru, isi izorinda ishira abanyamurenge bakiri ku isi. Ubwo rero reka dutange umwanya kubaza kuvuga. Duha ikaze umuntu uri buvuge umwirondoro cyangwa se amazina y'abantu bishwe uriya munsi. Reka twakire mwene data Munyakuri natambuke gira ze gufata umwanya. Urutonde rw'abanyamurenge biciwe mu Gatumba ku wa 13 ukwezi k'umunani mu 2004 bazira uko bavutse: Minyati Faustin, Minyati Kadafi, Minyati Merewe Neza, Minyati Nyanone, Rutekereza Jacques, Rutekereza Mushambaro, Rutekereza Igiraneza, Rutekereza Nyamasoso, Rutekereza Ndatabaye, Rutekereza Nyazahabu, Rutekereza Nyamuryango, Gasosi Eraste, Gasosi Perusi, Gasosi Nyahumure, Gasosi Bahoza, Gasosi Debora, Nyamusore Karaha, Nyamusore Debora, Nyamusore Ntarutwa, Nyamusore Kayonga, Nyamusore Ngezayo, Nyamusore Bebe, Rukamirwa Oze, Rukamirwa Marisiana, Rukamirwa Bisetsa, Rukamirwa Hayizuru, Rukamirwa Hayizuru. Aba baraba abana babuzukuru, umwuzukuru ku mukobwa n'umwuzukuru ku muhungu: Gatoni Mugotwa, Gatoni Nyabyiza, Gatoni Debora, Gatoni Aime, Esperance, Shem Jeremy, Shoni Masigabona, Shoni Nyakazi, Shoni Musa, Shoni Amani, Kasa Nyahoza, Kasa Ziraje, Kasa Jeannette, Kasa Yvonne, Kasa Bebe, Bitati Thomas, Bitati wa Bitati, Zaroti Nyahoza, Zaroti Bebe, Nyabitanga Odia, Nyabitabo Odia, Nyabitabo Neza,
Musafiri Nyamugisha, Musafiri Pasi, Gapingi Nyabihogo, Gapingi Claude, Gapingi Giselle, Musafiri Lydia, Musafiri Blaise, Mandevu Leya, Mandevu Muhorana, Butoto Cheche, Butoto Fisto, Butoto Mupenzi, Muhire Nyabyinshi, Muhire Munezero, Muhire Gashindi Uzia, Mukwiye Gashindi Uzia, Mukwiye Dando, Mukwiye Risi, Mukwiye Daniel, Gaturuturu Zera, Gaturuturu Tantine, Mugabe Nyabahiga, Mugabe Nyabirori, Mugabe Beya, Mugabe Fiye, Rukungugu Nzabakiza Claude, Rukungugu Nyagazura, Rukungugu Felix Muhuza, Sebahire Murekatete, Sebahire Patrick, Sebahire Kadada, Muyengeza Nyarukundo, Muyengeza Rusengo, Muyengeza Musore, Maniragaba Bukuru, Maniragaba Nyayisenga, Maniragaba Ange, Ntwari Pauline, Ntwari Jeanne, Gishoma Asikof, Gishoma Nkunda, Sekabumba Niyonkuru, Biguge Rumanzi Fabien, Biguge Inosa, Biguge Didier, Runezerwa Mukarugwiza, Runezerwa Boss, Runezerwa Biju, Muhimuzi Elias, Muhimuzi Mutoni, Muhimuzi Merewe Neza, Muvange Munezero, Muvange Edouard, Mama Muvange, Maronko Nyambo, Maronko Jeanne, Maronko Kagigi, Serugarukira Nabitanga, Serugarukira Nyantebuka, Runagana Manase, Runagana Catherine, Runagana Mukobwa, Gasungunu Ntonia, Gasungunu David, Inyasi Ngakazi Tembasi, Inyasi Manuel, Karahanyakiza, Karahanya Nezia. Hariho n'abandi bagiye hapfa umwe mu nzu, Munyakuri Mukobwa, Rugeza Murora, Ndagiro Odia, Gasore Bunana, Gahakanyi Mado, Nyamubyeyi Gafita, Zuzi Nyamunezero, Ruganza Kajeyi, Muzuri Ndayishimiye, Rushaga Nyamajana, Rubabo Nyangore, Kazingo Mombo, Seruhungu Nyamatungo, Mari Sifa, Ndakanigwa Andre, Rushemuka Ngombe, Karara Ngwabi, Bizimana Kazingo, Nzungu Michel, Rusekeza Gikwerere, Nyantonesha, Nyakiringo Ruhumuriza, Binyonyo Afande, Murorunkwere Zikama, Semuhoza Tisegeti, Mugiraneza Ndasarara, Semugazanya Niyitanga, Rwibagiza Espoir, Niyonkuru Kabumba. Hari hariho n'izindi mpinja zibiri, rumwe barusanza Rwahire ntibamenye uwo ari we, ntibamumenye uwo ari we. Urundi nabwo bafashe nyina bamubaga, bamukuramo umwana bamwica. Abo ni abataramenyekanye amazina. Hariho n'ababembe banze kwitandukanya n'abanyamurenge barapfana. Hariho Abwe Lurinda, Biamoneya Delphine, Batubula Legine, Leon Aochi, Sadi Nyapamba, Bahati Nyapamba, Asukulu Bakoyo,
mbele chiecha Lukele wa Lukele no Angalisho Evariste Sumar Kiza Janet Isumbelo na Mulenge Ndalo twari zimurenge ntituzabibagirwa ibigwi byanyu ntibiskibagirane mu mitima y'abacu ndetse n'isi yose izahora ibibuka ntizibagira akarengane mwazize amaraso yacu amaraso yanyu ahora ku mitima yacu amaraso yanyu azahore ku mitima y'ababishe akomanga abibutsa icyatumye babica babaziza uko mwaremye nshuti zacu ntituzabibagirwa twarabakundaga ariko none ntituri kumwe turabibuka cyane mwari inkoramutima zacu ibigwi zanyu bihora ku mitima yacu muri intwari z'abanyamurenge muri intwari z'isi muri intwari z'ubwoko bwacu Burundi East Africa yose isi yose izahore yibuka iki gihe izahore yibuka ibyabereye mu Gatumba Imana ihora ibaha iruko ridashira tuzi ko mwazize uko mwavutse tuzi ko nta cyaha mwakoze kugira ngo mwicwe reka nsaba abantu tuve hasi umunota umwe murakoze mubyagire turakomeje gahunda yacu reka dusaba abaririmbyi bateguye kuririmba batambuke hanyuma baze kuririmba karibu Ugwico mwazize bikatuyobera nimwigendera amahoro yemwe zirakarengane zo mu Gatumba twibaza ugwico mwazize bikatuyobera nimwigendera amahoro Nari mukozwe na
neza kw'Imana izabaha nibaduhora nimwigendera amahoro ayi amahoro ayi nubwo ababishe bidegenza hano ku isi tuzi neza kw'Imana izabaha nibaduhora nimwigendera amahoro ayi amahoro ayi ntitwari twanze ko tubana karamata turemeza neza ku ijuru ry'abakiriye nimwigendera amahoro ayi amahoro ayi ntitwari twanze ko tubana karamata turemeza neza ku ijuru ry'abakiriye nimwigendera amahoro ayi amahoro ayi amahanga yose naho nimwabonye ayo mahano dusabiye abo bicanye kujanwirahe nimwigendera amahoro ayi amahoro ayi amahanga yose naho nimwabonye ayo mahano dusabiye abo bicanye kujanwirahe nimwigendera amahoro ayi amahoro ayi Gatumba, Gatumba. We will never forget you in our hearts, in our Nyamulenge. Even the whole world, he will know that you remember. We will never forget that bad night. At night, at morning, a night of tear. The night is white and with bright crowd. Night was very sad. The night was very fair. The night bright because their creation. Friday night, August 5, 2004. It will never be forgotten in our hearts of the people of Banyamulenge. Even the world knows about it. Know that our hearts are filled with sorrow and grief for the lose our loved ones who were killed because of our nation. Night, night, we will never forget you. We will never forget them parents they were missing, their own children. We will never forget them children cried out the help. They had no one to help them. Then the enemies come and the Draskat tribe. They will tell the story of what happened. Orphans and widows always cried out loud. They say what happened to our people. We love you and we miss you well. Despite the love us, we loved you, but we miss you, but we will stay by your side. And we miss you. We will fix your need probably till we leave it, our descendant. We don't remember because we forget inside it. We remember so that we give back to our loose values. They will rob us. Imbana gahinda zuzuye imitima twibutsa abacu bishwe batemwa batwikwa ese ubwoko bwo butagira kirengera iwe imbana gahinda zuzuye
igikoresho cyose gishobora kwica iyo ni mikorobe muimare Kongo aiwe Herodia ati nimufate imipanga igikoresho cyose gishobora kwica iyo ni mikorobe muimare Kongo aiwe nimbaho nitatwumva mbese Imana ntitwumva aho gatumba mwumva twari muri oni mbese dutakirende ko tutagira kirengera iwe nimbaho nitatwumva mbese Imana ntitwumva aho gatumba mwumva twari muri oni mbese dutakirende ko tutagira kirengera iwe Let us remember and remember again. We remember you, Osea Rukamigwa, Itasorod, by and your wife dead. Mugatwa Gaton and your family will not forget you. Nyahoza Kaz, we will never forget you and your family, and we keep them in our hearts. Odia, we remember you and your children. You too, Mayor Mandevu Muhoza. We will always remember it. Zera and Gaturuturu, we will always remember them. And the Tantin, we will always remember them. We are left with sorrow in our hearts. Nyamarisa Bukuru with your children, they are Nyaisenga and Ange. Maniragaba, we will never forget you in our hearts. Then and we will never stop to remembering them. And our hearts are torn with sorrow. Tonia Gasungano, you will be heaven. And we remember you Fodri. Pastor Rutekereza with your music, Sean. And Gasore, we keep you in our hearts. The word spoken to us, and remember your music you prayed. Nyakiza Kara and Igwabi, we will always remember them. Mambo Kazingo, we loved you, but the world didn't not to let us live together. Adrien Ndamukigwa, Ndakamigwa, we have always loved you. And Afande Binyoni, we will always remember you and everyone else you. We were together. We will always remember all the time. Barakoze bene data bavuririmba
nanone no gukomeza kubabwira ngo dukomeze gukomera mu mitima. Ndabizi ko bikomera ibyo kubura abacu ntabwo bijuma mu mitima, bihora ari bibisi igihe cyose. Ngo rero tugire imitima ikomeye. Reka tuze gukomeza. Bagurukijwe no kuvuga gutanga ubuhamya bw'ibyo nabonye n'amaso yanjye, si ukubibona gusa ahubwo ni ibyambayeho, byatubayeho twese muri rusange. Natekereje cyane hariya nari nicaye ubw'uyu munsi, tekereza imyaka ihaciye abacu baguye mu Gatumba, tekereza n'imyaka tumaze muri iyi nkambi. Imyaka yahaye 19 hafi 20. Numva umutima wanje unyibukije Yohana, muzamwumva muri Bibiliya. Yabonye ibintu byinshi cyane, yabaye intumwa ya Yesu, yatawe ku karwa ka Patimo. Ariko cyo namwibukiyeho nuko izindi ntumwa zose zapfuye, arasigara. Hageze igihe bamugaruye bamuvana ku karwa ka Patimo, Yerusalemu irasenywa, Abisiraheli barashwiragira. Iyo bari barahungiye muri Aziya ntoya no muri Palestina, bashinga amatorero. Amatorero avukamwe ibibazo, abashumba b'amatorero bari bahari bananirwa kubitorera umuti. Barabazanya bati, mbega muri za ntumwa 12 za Yesu nta n'umwe wo bukibaho? Barababwira ngo Yohana aracabaho. Yari umusaza w'imyaka yariko yababa 90. Bafata delegation y'abapastori, abakozi b'Imana, bayituma kuja kubaza Yohana ivyo bibazo byari bibakiraniye. Ico kintu nagitekereje, nabitewe n'impamvu. Twabaye muri iyi nkambi turi Abanyagatumba, famiye 6. Hari njyewe na Ndayisaba na Albert na Oze na Zikia na Byishimo Vizo. Vizo ari muri Canada, abo bandi bari muri Amerika. Sintewe ishavu no kuvuga ngo Abanyagatumba twabaye aha baragiye, twabanye aha baragiye n'injugu isigaye. Oya, natekereje yuko ariko Imana yakunze ngo ingenzereze. Nasigajwe nyine no kugira ngo kuri uyu munsi nzatanga ubu buhamya. Mituwarite y'Abanyamurenge y'Igasorwe bakoze inama, barantumira. Uyu munsi nari kuba ndi Gasorwe, ndabahakanira birananira. Mituwarite hano ntumaho, ndabyemera kuko nubundi ku itariki ngiyi umwaka ushize narabikoze. Rero hari ijambo Paulo yandikiye Tito
mu gice cya mbere umurongo wa 5 yaramubwiye ngo cyatumye ngusiga ikirete ngo ni ukugira ngo utunganye byasigaye bidatunganye. Kubw'ibyo nejejwe nuko Imana yakunze ngo nzogeze kuri iyi tariki kiri muri iyi nkambi. Rero mbanje guheza abanyamurenge mpore mbabwira ngo muhore kandi imitima yanyu yururuke uko byagenze kose. Imana ibahe umugisha. N'abakongomani muri rusange watanze mwirondoro mwumvise ko yavuze ko hapfuye 100 n'imisago ry'abanyamurenge hafamwe n'ababembe 14. Rero n'abanyamurenge hamwe n'abakongomani muri rusange, kandi tuvuza abanyamurenge tuba tuvuza abakongomani. Kindi novuga mpagurutse ndi umutangabuhamya, simpagurutse ndi umunyapolitike, ndi umupastori, nta nubwo mpagurutse nk'umupastori, ariko mpagurutse nk'icyabona cy'abarundi bita icyabona. Icyabona umutangabuhamya ni umuntu uwo ari we wese. Ngiye guhamya byo nabonye. Ndavuga amagambo 4. Ijambo rya mbere ni amashimwe. Shimiye Imana y'umwami wacu Yesu Kristo kitubeshejeho abanyamurenge bari mu Rurambo, ku Ndondo, mu Minembwe n'ibisigisigi bikeya biri mu Bibogobogo, n'abari muri izi nkambi zo mu bihugu bikikiye ibiyaga bigari n'abagiye hanze. Imana ishimwe. Shimiye leta y'u Burundi yaduhaye indaro. Yego ibyago twabigiriye ku butaka bw'u Burundi, ariko kandi leta y'u Burundi nanone yatubereye umubyeyi. Byago byabaye mu mwaka wa 2004. Leta y'u Burundi iduheza indaro, ubu tugeze muri 2025. Cyewe ubwanje aha mu Burundi muri iyi nkambi pabyariye abantu 8. Ntihabuze n'ibindi byinshi nahungukiye. Icyo ndagishimira leta y'u Burundi. Saba ngo mustanteri uyiserukira hano mu nkambi azayitubwirire ngo twarayishimiye. Kindi ndashimira abarundi babasangwa butaka kuko twabanye neza iyi myaka tumaze ahantu. Imana ibaha umugisha. Reka rero nshimira abanyamurenge